ngo chona yakirya erya halava hati ekirunge kiroho nguyo neronde byo kurya ebikujunda ko nakoze ise kigambe ekyo buri cyone cyo kurya cyukujunda nekirya nkati nkanya ninkozesa ebyo kurya ebikurwa mu butari ninge byarwo mu hoteli ninge bitwasiga hasi wan zitu umaka gitwaheza kurya akebyo byona nibikora ki nibijunda tekubora ngo hatumanya byabirya azonga iki cyankijunda wagica nekirya konka hati kitwe do wasa kwebuza awenki kandi ugumize muno endo gihinge hati nukugira ngo nanye ninjoronda mu protein nanye ni mega chwa ngo byo kuje byaza kurya nabyo birimo karisa kandi ko gukora ke bya leftovers bya vegetables biha byone byo byona biki birimo a lot of carbohydrate protein na ingredients zindi so kituretera ngo nitwe twagaruka twayecoka abo kubitwe kitukufa no kugira ngo kera bene erye gikasasuro erye kasasuro rimwe kirisa kugira ngo nanye obwe kubekiriye nyogori nubwe nkoyena ngo nanye ngifunemu hati yo ke kubenyogori erya obwire bwayo nikigitwara ebiro 14 kurgo mwihuri ekahika hakuzo mu stage ya kashatu yitweta pupa obwe kubeta kirya so ombiri 14 eyo to making sure ngo twagifeedinga nabyo kuyebuhurire ebyo kwe kuberyo mwihuri nemara mu average y'ebiro bina ihuri wartero ya bartero ro kubanza ahakiro cya kana ihureryo ndetandika kugurowinga kubarava so hatira nanye kugira ngo nintunga amahuri ninga ningezo kora amahuri gazo ntugabara tugira ngo kuture twaga ihuro ro kubanza bayi orwakana cebekwa twagihire mu butimba obo mwareba hatishibyo mu butimbo we tugatwara ngo kumwareba tugamejaringa nareba nibagapimaho tugapima mu manyota hati nyine grams zingahe hato kiza kubanga grams zoyine o manyota hati gramemwe nerga mukirisha tuzarava hato kibanga gramemwe nerga mukirisha tuzarava hatkore woyine gramu 5 nkeze zinarande kezwari batupima nikimanyisa ngo no expecting a kilo 15 zarava so hato manyangu kurgaciro cyakana uko kuwagareba go gagakize biro bina tuzagata umuri cyacu tukashanga cyacu n'inungi umuri cyacu naho gamaramu ebire bini kabishatu tubitano kore waje zo kureba watandika kutureba na miso gawe hati tubatwisha tureba ntwetegereza hato tutandika kureba ntwetegereza ubwagari egi wanorera nke kishashara nke kishashara ecyo cyakira mama huri hati gakirgomwe akiro cya 5 maximum hati tugira ngo kubena kune nanyine mu gramu 5 kandi cyo kidomore kinde cyo wareba kisheme kubane cukuza gramuzi ishatu tunazo twita amenshi kuza kiri ishatu tukukari 5 za lava so hato kibatumanyisa nkora wine kiri 15 zo kuza kwa vesting oshebe kupreparing ebidomora 5 bwana burgo muri cyacu ogikwata ogihame mbumbi 5 ogena no stombi domore yo 5 hato leta kasasiro yawe riye inabagambira kandi kasasiro ryo kutugireta tugisa ninga shotire byo kusawo gishekura ugiza kugishekura ara mwino hecoma ukigisa ochanko wagitindika okigitindika etakazundire kimwe kwayo ogireta hato gizwanzya naki nabiriye vege 5 biwa wakora yo tatko nabe omukidomoromu nanyine kiri 5 nsheme kwa ni stombi domora 5 hati nzi dividinga kiza kuzidividinga njena ni instankai omuri bidomora nzongera kasasuro hatkuruga stage ejo kasasiregi nayo nistandika kugirya ubwo no guguma no checking aho no mwenzi basa kugirya ehweho ke kwaho no ijo yongeramo oyongeramo kureka zimanya no kurya zimaraho kurigira akuwa watama
akabaza woshebe kutamukirisha tuzakasasiro nibi wajyo twamanze ntememwe kuzirenza kugimarira kuko aho umanze ukura kuka ebiro byabitakakire abo kuba omumukiju ekimwareba ekikire mweze domora erava process yona kurugo ubutwayihura turiyo tumwareba twatumaze ibiro binakurugo mu mahuri nacyo nkitwara 10 to 14 days maximum wareba ravejo yarenze 14 days hatenezo mu stage ya kashatu nango egire kikoko cugumire hate yinde ku preparing akobenshohera kongo ivyo ishaka kutwagira ngo interest yitu no protein so tubantu ronda protein obwekere rava so kutukubantu barebiro ebiro byaheza kushika tuguma tuzicheckinga hatu makinga na kandi kindi nawaza kuzetegeza ko nozireba noza kureba ngo ke kutanga kureta kanwa ka brown yes kimasanga maturity yaka kandi ryo nena no kurenga hakati yaza kutanga kukore kigomire ekiraje twaro mpipa kikagiha muki eshohera so nani to kubeye kubiryango ko mukubireba ntubantu mangu tuyinemo eminyirire yito yitwa tuterereze ebe turabyihure birebi babe ryo mu stage zitakushana konka interest ro kugira ngo ke kuba nerya erya emirundi 15 kukira size yayo eba nerya kwebikira hati nanye ndi interested omurava kugira ngo ravejo kukujusanga erire ebe mu protein kandi protein ni ngendere nyamishu 3 so far research approvingire enyamishu 3 empunu ebyenyanja n'enkoko Kenya baryo ba testing amate kugira ngo ahadayale twakora diary feed ne basa kongera akorte yamate bakiyo ba testing konka so fe bahereze rebitu 3 empunu ebyenyanja n'enkoko ebintu ebituryo nukwenda koreka ngo turyo nututero rutambi kuruga obutwabire tulise nkoko cyacu manyaki ati tuino kongera kujora ebindi byo kurya ebiri beta hati nore nkoko eji amagara gayo twatwagambere ngo neyetaga protein tube tukigiho muri mukene tuyihombora garikira bwacyacu kabwabura mu bwa turesize bwa protein za sunflower biha ngo tukore byo kuyabye nkoko konko beno shanga ngo wakubuja ngo nyenda kutam protein over 20% ya protein out of 100 kilo 20 kuba ziri ezamukene ubuguzire mukene oyi no kubo guzire mukene kore wakore byo kuyabye koko kirigana otiremo burikirisa oshanga ngo nenda kilo 20 za mukene kuzongera muri za cyacu zakiraki gukora hati mukene ariyo nebura ecya kabiri ahekoma kuburana na price nehekoma kweyongera nyondo kuzo mu business yo gukora ibyo kuyabye nkoko no kutunga nkoko mu 2013 mukene kire kane gure 25 hati kilo ejo nezuruza kuzahanko 5 kilo ya mukene hati basangwe double ringire kandi hati ka mukene y'abantu yo eryo mu mutwaro kanana Ukati bukereje yitwe yebe koko yo at least kiryango ne zane ranko 15 twenko 5 hatima abahingi saninga barisa mwe n'abarya heru okwe ejini ni technology etakweta gasente nyingi of course nyonjo ninjikora commercial scale nyoni njikora level y'obushubuzi konkani yoryo muka koro irenko kwikobi no basa kushara mo izo gumugura amahuri nkuguza amahuri ageshohera nkutraining ukora arabo mu stages zona kuguma no funa protein yawe kwegese ukora agihure ukora agifeeding enkoko ko katitwe ahaha commercial level tumwareba ngo tuyino butimba bwingi niyo wanda kukikoro muka akatimba kamwe nikakomara akatimba kamwe kabasa kumanuka emitwaro nk'ebiri kukora akatimba ako edomorezi nizugure 15 so nyonja gabra farmers bageze banje ngo na nemitwaro 5 katubare maximum famu netandika no utandika guba niwe no kora ki ine bigirikana inkabingahi hati nyowe target yanje ahanye ne bigirikana bina 400 target yanje no kugira ngo ebiro 15
nshemeye kuba nimba nyine kilo 10 za fresh love ninga zenyogore nicyo ndiyo nindwanisa nikijyo Fama nanye ninjikuza teka kire aharego runkwera so byanye cyo kora byombekire biri byingi konki oto kwetaga kilo 10 nyeki kwetaga kilo 10 no kugira ngo ninkore byo kujya byenkoko so ni nyenda ngu ari nakubeni intamukene mbe nintamu lava so ravage no basa kujya harvesting emiringo ebiri no basa kujifeedinga fresh waiza kujigira kujihomu omukasasiro omwe koko umwana umugirebe cyagweji yakura ugiho mukasasiro tugira ngo gumogira byo mizga kosya hatiro akasasireji naye yino burwiri harimo biba kweta bacteria estakorebesana misho gitu ezikubaza byo mukasasiro then ari tweta salmonella yo uraza typhoid nachi akayijuka mukasasireji tekoma habu iho mukatari nawo inempu no mukano ho arheza amashagempu nago bwo kureba no basa kubana ubwo watamurava yawe ekuromwe agente utagire kuronda kasasa sona nagi inempu no wabona bomba basa kuchikora irabasa kukozesa amashagempu twagerera go no marungi wakujya gunyonci ryako masho scale amashagempu ntikwenda gata mu munonga bukati ebyo kujya byitonda abasalamu n'ababyenda so hati nyonci rukora norya ni kikosa kasasiro eje yitu ya fruits konka umuntu weno wakubabyino muka so hate agamasha agenta gachi kasasiro ko kwaje mayi no kujundamu bacteria levels zibazire muri tweta salmonella kandi salmonella niyo koziga za typhoid omubantu na no mu binyamishwa so hati waje kwatera fresh okay nango gifeeding fresh otagira bize mu mizi gakosya nikimanyisa ngo kasasireriye yasigara hero urukace kumbuza nkashikerere yakasasiro kandi wajya nkasasirere bu bacteria hati yo netarire bacteria science rero negira ngo yoke kurya science yeyine bacteria mu ndaneta gene so ejenyogori ninge itweta lava ninga magoti yo munda teyine mu bacteria je iryo ningamba salmonella ko gasasireriye yebenerya nero mu bacteria yo nermu so ko kugira byo mizga kosya kimanyisa ngo uri ko wanojyosya so kwe wanojyosya kimanyisa ngo bacteria yaheriye cyayo yafa haza waje twari kayo rikora protein engoko kansiba zirukana kanizukorora puruzanje ebyenyaje so hati tugira ngo gira byo mizga kosya oyite bacteria before the process waweza kugiho mukasasiro gira byo mizga kosya gite bacteria yari yahere yakasasuro kongo munda yeteremo then o feeding enkoko zawe live obempunu obebyenyaje ko kati abakore byo kurya ebyomire tugenda aha plan B yo kujya ngo kunaheze kugira byo mizga kosya nyowesheme kuba ningitwara amushana kujyanaka ko gano ya kujyana kisomushana ebitabo nibigira ngo noza kutwara enako 14 tu aberna rumwe kuza kujomesa mbwe niwe noza kujibika hi kugira ngo tiyajunde kanuka hatitwe ntugikaranga ngo ko karanga ensenene ngo karanga enswa kugira kusyaho sito kugiya hari tugikaranga karo kugikaranga utagisiririze garamizga kose neta eferiro rede ne tekufa 100% kuka tugeta rebeta kine mango kutambura naci waji weekend ndogira byakacakashana bushobire bwenjura umusana noza guye torakore so hatiro bakugenda plan B yo kugira ngo wajiyamu ekamuke eza kamuka okarange onko tasiriza akayishwa ngo noronda ki protein wasiriza protein buri hati yaje niba yazo mukine hatiroza kwebuza otkandi katikine mukene no fashe na neve binyogora akakukureta abantu bamba birore bajya ngorora atakwera katuguma wa mukene koka mukene ebitabone bigamba ngo it can go maximum 30% protein value konkenyi average 25 konkeji average yayo 35 isone kizamukene 10 extra
5% even wogirisize birisa ebyo kurya kasasiro yayo ngo yirimo kirisa neza no mufote neka no mufote ebitabona ko bigamba nyowe kuragitwiro muri abu nashanga my average is 38% protein so hatoreba ngo nenkira mukene kunkane gashantu tukikosa mukene akafamu kirinto teka kuzire kuzareveje wakera katevo kugenda kandi hati nizagura mukene nyineki so ni encouraging mwe n'abarisa kwiza mukega alternative to feed ukashanga n'uburijo kagura za cotton za sunflower wayenda gete nyongesereza kuri watu wabyo kujya 16% protein kandi ine 38 yawe aho tunataguma no jongeramo no memeramo abo kwitse byo kurya byo processinga habyona no boginemo tinka kirerevejo abo kuba kirinke nahati ntugikora ko kumurarebe sano yayo ntugisa ebesano for those who are interested tubaza twakugambira akona kabein kakiyongiyeho tukongera na bay steady bay shebe kwa necendera kashati kilo ya mukenekere no jugure 15 hate gikoraje harvesting okashangane kutware 12 fama bo kiroza kumuguze 15 so cyo kwikareja ngo nabafama babihinge bigube biriki an addition turyaha kandi ebitabone bigamba nane kiraye kigiye proving eji wari iseje black soldier fry imaba kwe n'amahoro ga yero results zuruho buro irazo kukura results zuruho ibyo nabyerebire ngo muntu nintunge koko mwamwazirebire tuzine so nanye test zimwe ninze za uno skora famu yawe koko practically tubirimo kugamba ntimingire na farmers b'ebyenyanja nabo turyo tuhereze no gukora tests koko mwareba packing ibyo kurya byenyanja nawe hati bajyone bakora ki batangire kutwara and product eriki eryoke anyway icyakira kikuru cyabyona no kugira ngo yo protein 35% and above ogine obanoye mixing ro muke byo kurya obano gure bigizire kunka none mangu protein okozire ki ogine eje kudino mu ngaro no je control injira okombe kekizwe ki na kamuna ni cyose cyamunonga twaza mutwahunga abo butagasibure necessary hati no rakasasireji no kujunda wagitamu erwete wagitamu ere mwamizi etosire so netaga kufunamu ekikubasa kugumana nikijomesa na nebiro bikugenda abo kuba ahasha yo harvestinga ninga asha yo kwihura osheme kuba no yihura orukuya magoti yawe ninge nyogori ninga lava oshebe kuba nogira byakatimba no cencura so kimanisa ngo shebe kuba no giho mukasasire yakoze iki yayome so egisora dryer tugeta ka solar kind of house abandi bageta greenhouse omugashogwayo ro kujya gukora areta amabati gaburijo ninga wayombeke bisika bya burijo ece cyoya kiruhanga kiyatwire cyo musana naki tokuza kukifuna so wako bekisaka vera kukagumana ko nukomesa kasasiro na nebiro bikora ki bikugenda hawo kuza kwihurana ku 2012 oba wagizire eyitkweta France ninge yo kweta leftover ya kasasiro hat kasasireji nebitachira na manyuwa ebitabo nabagitestingire nabakugira ngo yone bayaza kandi aharengo rwa fertilizer so nikimanyisa ngo famu eji nogiya mu bintu ebi bibiri nogiya mu protein kandi nogiya mu fertilizer fertilizer eji eshangirwe ngo ninungi aha vegetables aha kuza seedlings akoko kushanga abana sare beds cyabo washanga oyine leftover ya kasasireji izarya ubwo kubekiri lava ninge kiribagoti ke kurya uko kumwabirebe ejo kasasiro neta kirmanyu yerya revorwaki wa fertilizer so kibasanga oyine fertilizer pano oyine protein webale mnonga omwami Julius kandi oriono tuleba Sky TV irakali abantu oshiriono leba Omuhingi no mulisa program nebanyeta Edmon principal farmer Omuhingi
atari kwata mu itaka nkirya farm hari ahantu bagiyeta foundation foods tubyo nuturebaho cyo kurya kisya ekibaryo no bakora kurabira omukulisa enshohera eitwa amanyanka black soldier fly tukagihamu proteins tukagihamu nebindi bitwakubasa kulisa enyamishwa zitu nk'enkoko fertilizer n'erugomwe nebindi nibagira ngo enyongeserezo atebanche sombwenu okukole ekino kwenda ngo ebyo kulya byawe byotwire no lisa enkoko zawe empunu zawe na nebyo nebinyamishwa ebindi byongere kugira ekirisa kandi kitari expensive otwegiteho mu kicweka cya kabiri twaza kushuma our foundation foods turebe how they process all these feeds twegiteho Sky TV irakari abantu sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabo sebo wanywere kazero wangule ebirabo kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka toyota pulimo empyatuku just kunywa kazero wetabe musanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. Water, please. Can I pay with Momo? no Ha. Hey, can I pay with Momo? Ha. Here's our merchant Oh, very good. 7 mega? 20. Can I pay with Momo? Unfortunately, no. Ha. Baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I pay with Momo? Ha. Yes, you can. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165 *3#. Sky TV irakari abantu webale mnonga okuba okitwegiseho agent program omuhingi no mulisa olya Sky TV cyangwa anu enyini aha Makrista Road omurembo rwito rwambara wabanoza rugazi no banoleba icyapa cya Sky TV ahiguraho hihi nishomero lya kabaterine mukiriyo muruti kandi ndiyo ninganira no mwami Julius hanu ya our foundation foods kandi no mukugumunonga omukutabura ebyo kulya byenkoko hata yongire munana science yo kongera kuleta mu ebyo kurya ebyo murembe ebito abantu tureba ebyo kulisa eshera eitwa yetangu black soldier fly haza twareba na hati aho twahikana ho bakugiprocessingira stage ya lava bakihamu ebyo kurya ebyo kuba bine high protein deka tongere kumwegitaho ayongere kushoborera kutukurga kuriya aho twaba turi eshohera yitu twargo mfam hatu twareta hanu yebyo kurya ahibiro kukorwa kaha hakurataho ki ati go kumwana umureba kuturwo mfamu ko kunabagira ngo wabo tajyana kiro kagihebyo koko direct no gisika koko karange senene ningeswa obeka shwa ngutiyasirira twaturya famu kurijira echo kubanoza kukora ati wabo ine Kenya mishwa zawo ryo muka kandi no kora lavanche ego byo turasa kushara byo tuyoburizana nyamo kidomora nikirisha tunyono zo kenkoko zanje ninge mpunu zanje ninge byenyaje so kurigira kire zo kuba no ukora nico kirakuretere niza kubaha direct niza kugezaho ndonde method eyo kwanika reke necereza abo kitakukore eyo karanga kuko karangishwa nesenene kuko nabagambire kano kabega shwa tuwasiriza product mwagireba eyizikarangire na nesire areba zya sire zikarangire hato kwe kweza kwarangwa yayo maje ko kumwagireba tugaraka tugisa hati uko obwenyanjo buto
twire byo kujye bakweta powder hatike kubesire eberyo powder form hatejo no ijoro kwenda powder na mixing amwe bindi njukwa omukidiba cyawe cyebyenyanja na wano enda uyo tujoni yenda kutwara protein yo ngankeji aha powder nayo no twaro ido gitwara ko kweli of course cyenyanja kikwasa kugira ngo kiza kurya protein yo kandi cyetagana carbohydrate cyacuna so kokumara okobukora antukore byo kurya ebyo nabyo ntubimixing am so ito kubikushikaha kokumwareba factory nebe nebyo kurya byebiringo uki15 kuba ko kutoti nkora ebyo kurya byenkoko z'amahuri ngwebyo tuzafutamo cacu tutemo mukene tutemo sheruzi tutemo sunflower tutemo cotton dukore cyo bakwite cyo kurya tutemo umwonyo tutemo za minerals so ito ko kwika ati tukore byo kurya byenkoko tukore byenyanja tukore byempunu tukore ebyente zikamwa nangwa twakoze rebe byabakwendete just kugomorente tukora ebyo bume tukora nebyembeba na nebyo kurya byembeba yaba kuri sembeba rabo tubakora ebyo kurya tuzikora muza kweta pellets na nebyebo nebume nabwo tukora pellets ebyenyanja nabyo tukora pellets tukakora na powder ebyenkoko nabyo tukakora pellets tukakora neba kweta mash nebyo kuba bitanyigirwe gukora kajuma akaringa kajuma ko kumabire bariko tweta pellet so itwe turyaha turu open ko kwikaho either no zakutware bitwapakingiye ninga wayina waza kujyo twokanye mere yanje manyakoko zanje zibire ziti hati twantugira ngo zishazire kama uriko kaziri sota tubizamu ako katuromanya katuzongere mu ka protein nabwe tukomixingira umagwa kwa roto arakiri 16 omukirigana ujyo tega tuzikore kilo 20 so itwaha irinka buffet roheza ogaruka otabura kuri gire cyo kora ki icyo kwenda numurisa buffet wayenda ugira ngo nyumukene mu mpakireze eze bizo kurya ryome eze byenyanja ebitwaye korire tupakingire birumo buri kirungo ninga shwayenda no ijogiroti nyowe aharyebi mugarke mu nyongere mweki nyo flexibility yitkozire ki yitwina mu business twamara mu myaka 8 so tuyon tubohereza okutabura ebyo kurya byenkoko bikaba ebyo murembe nicyetaga kuba professional no yetaga kugenda ka traininga ninga no kuba just omanyire kintu in experience hati ko kwijana okurakorana usanga no yetaga kutanga kufuna abana bakurgaza rwentanga abakuba binemu animal feed background hata nyine horeda basigaza babiri abashomere bya farming on both animal and crop kuka mainly our interest is on the animal part kuka agronomists baruho vet doctors baruho we engage them so much ibitabo biruho aho gwaza kujoti no wakuza ka internet ukajoti na nyenda broiler feed what are the ingredients bakutom broiler feed chat ne bireba so hato wiro information ero no wakutagiye ngo bayanyi no kwijana rye veterinary doctor kugira ngo menye natabure byo kurya ibi kikwetaje ekikuru namazima koragira uti nyewe byo kurya ibi nintamukiri 12 za mukene zirumu kune nintamucacu kilo 9 zirumu nicyo cikuru entabule nunji neha balancing kabiri ryeta na munonga katuzenka habyenkoko ezamahulinke zawo ebyo kurya icyo kwacabyo no kumenga shwango byo kurya tibihumbire aka kubikumba ro yakwaryo umuntu warye cumbere already no warya virus and bacteria ezba kweta molds umuntu yakore kikweta ubutwa general abo kuba no waryo butu kibasa go yo no ita ebyenda byebinyamishwa kenkoko zoroza kutwara so omyo kuryo ubuntu fo burofa itaka isano kwata nkitaka okabyeyerera na mwitaka
ninga emishenyi ninga byone birofa kikaba tubiyete birofa ekyakabiri tibishebeye kuba bikozere ki buhumbire wabasa kubegashwa ngo ebyo kujya byawe byomire sigara no garka hari ya chati yabira approved ya veti iyo kuboyine bakugira ngo koyero wano kore by'amahuri osebe koyine mukiri 16 dese za mukene koyero wano kore by'enyama mukene hatireza korga kiri 16 eza kilo 30 kwagire ngo wano kore by'enyama osebe koyine mu brokeni maize etazunzire cyacu etazunzire kilo omukirigana osebe koyine mu kilo 85 iyo kasara mukata mukiri 10 none ngamatira byo byora byo cyajya ngo oyino kuba no mangwe cyo kuya cyo gukora kore wajya ngo wakore cyenko kweji shaniyo wiza okani yo no sabota otinyo kurigiro kunyo ni intunga nyonanye na ndisenti echo niyo wakishaba pepa sente jeje mutari niyo wakishaba mukabota kishabire ito tukupakingira echir standard kuko uri kurwanisa uruhumbwe uri kurwanisa ebirofa iritaka evera ebyorani babita contaminants so emere nungi yeti nebyo then hasigare kaza okupimo kwikiri kuzazashebe kwazira kiri 5 zeki right measures so how no wafone byo kurye birunze haza wasitara ujya gukira very special okay raw material no muziya hikano shangwe zimwezerere yakufuna actually kibe kituyabereho idito tukugura aha tukurise biva kweta concentrate ebe bikurga za buraya zanka za buhindi ititwaha nturisa leftovers from factories kezu kamura sunflower kwakoza kuya sunflower oil bayiza kuya cotton oil hato kwetugura yoki eba kweta cake gihe kibakamure kikanje ni yejo yohura ngo sunflower cake maya cotton cake bare mabayiza kugiya mu oil nawe itobigara kutikoza no kwa mu erga Tanzania abashubuzi barahaba bahanga bakorita za maturera ni tugenda yo tukora ki tubaguraho cyacu nebyoma bye bicyori ebicyori nababishubura wayina ni wono ugure bicyori tukore tweta broken maize ebicyori kudo kitera kitasire sano kushika sano cyacu umwagire nko kweri ibyo tubyina emyonyo ne yaburira saraza additives ezo zoburane beta za sayibenza ezikuyaba bubumbwe hareze bakweta za ka kosese gabe cy'abazo bakweta antioxidants ngweji neza kuyamba kubingamu ebinebi nabwe no butera mu grams hato usanga ko mutura ujya ngo mu kilo 10 ntuza kutamukiremwe kiremwe yeteke bibirungwe bibitwagura ibyo bikurga buraya bakibyaho tukubikoraho zokura za methionine zongera za lysine zongera za amino acids cho red so itu actually turwana kuba organic. I'm one of the people about promoting organic food. Hati mutagarka gura sunflower haturesire kirugo iwo chikuru no chiruga neza randizi chiruga buhindi iwo chikuru yongera mu broken maize ohenkoko kungani kiragambira barisa cyo kiboniri % noza kugifuna koka ko kuja warisana nitwe tukuzo mu Katare tukushara aho kwa the cost of feed neza higuru nani taba kurisa organic food trillion ebyo kurya ngo ebeyeri ki erya higuru koka ebyo rani njari biretwa Katare akako kushaka gati ko rigera demand y'amahurero eture ingije rya rugumwe nibiri so te kasha three ya chiroko hati kasha tsachu ya 10 waza kutamwe bindi ukashanga ngo kilo bagiguza kenda to kurugama hato shanga kilo ya layers mash yengo koze kutera amahuri ebyo kuye kwa mbirya eriyo mu 15 so kuza kubikonvertinga hat kandi we kwariyo narisa concentrate kandi usanga profit margin erincheho so itwe tugezaho kuguma tukosa ki raw materials ezitwina
minerals traces tuza traces gudu buce bwa minerals zo twiyahero izo za lysine za methionine za antioxidants different categories kugira ngo ziyame mu kuimprovinga ki ekirisi yo kurye bi after the process byargo machines no mixing ra immediately ninga bine process y'imkubanza mwabira bya mukusa ko kutwagamba kora wano kora layers mash eyine byo kurya 12 ebu waje na notora no mu products zone zoyine koko bireta no kuburaga abana no pima ahane benda kiri 2 ahane benda grams 2 ahane benda nake koko biheza byona hatobura kubitabura ukiza kubitabura bibe kintu eki kimwe wano kubikora mu pellet oshoza pellet go kuwazireba wano enda kubireka biri mashi bishobora biri mashi hatu biba ready umuntu akiza ngo abonye kinogeta broira mashi ejirogeta reya mashi ninga rogeta broira pellet ejirogeta reya pellet ejirogeta rat pellet ejirogeta rabbit pellet nivane bihinduka mu kiroza almost byo kujyana bimwe kungane bigumana bihinduka mu ki omuntabura so kokoza kubitabura hati bikwa category yes ejene diary miru ngo diary miru eri muki nka diary miru ngo yoto kuza kugisanga mu sunflower yono uza kugisanga mainire broken maize na chacho mweno sange taru ninga harimo kace kugira fame cyakwenda kandi uza kushanga yo kandi ngomonyo numwingi kandi ngo mumbeba ngo konyo nukace so kuko za kuchitangura kujyana byo nimubitamu no monyo ubukinyamisha kido kuryo monyo ubukinyamisha kido kuryo monyo so wabitari monyo no tine cyuwakora go kuragambira kurata procedure icyo ragire ngo ejene diary miru eshebe kubera muki kitemu uyu usanga ngumonyo tukora ki tugukoramo uko nakucyesera so okukora supplements nazo kanzete supplements because obwakaroko kwate kidiba cyawo kibi nyanzo tambikamo ibyenyanza bya urinda bikuri batatu notekwa ku supplementing kuleta something kongeraho noreba ngo nucuma amahanda kubasa kongera umulisa no muhinji kwika cyarkwenda mangu kandi niko kugama ngo ngwente beneka marti 2 kuwaje guma ashayo kama waje haja stage kopo cha half liter so cha half kilo cha diary miru ngo neza kurga riti 2 eza riti 3 so icyenyanzo cyangiza kuro mwaka kiza kura meze mwenda engoko yaneza kuro mwaka hati broira ni ndano mu yezo kwezi kumwe koka wayenze ngo jukuze kinyankore kitu engoko yo kwezi kuba ine kai kuba yakire kaka kirya kana so hati byo kurya ibi byo ni bikuzamango yo mu nyankore kose cyo ni bikuzamango so abafamaza bari no bakore yenda amahuri engoko yo kugenda katora no mu kibuga net baza kufitera ihuri izoba kuko igere kuryebi neza kufitera ihuri izoba no kora byango ngo nyoni engoko zanye zitera 90% kibaza ko wowe nengo kwigana engoko cyenda zitera buri izoba ngabo wabo zitiro mu compound nzirya ninga zo mu ntoki era homa kumyana era homa kumyana iswate rugo mu gashogwe bebirisa so farmers abarkwende birise ibintu babasa kushanga nkayimba bitunga bata siringi zinga yuno guzota ninga niyo rukusinga yo ku expense ati price kita kugifixingira ito price yitu negenda kurigira okuwafuna raw material mbwene cyacukere negura 10 hati negura 5 mbwene kure waherukiraho mwezo gwahwire cyacukere siringira 10 ndukuguza layers mash 15 ninga 13 hati cyacukere shinge 5 cyabasanga layers mash za kubera siringira 10 okay so price still fixed negera kurigira raw materials estukozesa zemereye stomo katari okay ito turi fixed bukutemba tutemba nabyo kubukushuma shuma nabyo so ba customer bawo nabakina ba muringo ki nyoni baza kugira ngo nyine ba customer bona nyina benkoko nyinji nyina bente wahura ni supply ngana zambara university utwara y'ibyo kujya by'ebyembe ba urota bome so nyonyine burfama abo kubatine konte za kwasa kunsabaza zikambura ninga kanya ngo kanko rech kambura hake machine zinzini
noyenda izware beskweta pereti ninza kugikora noyenda rumashi ninza kugikora cyone cyo kusaba iwo no waka ahita kubikora ki ahita kubikora. Ejo niyo outlet yawe yonka ningo inezi ni inguru za ahonka abo kwina mwenu biza factory za factory ningashi ko kuba wakwatagane nitwe noteresimu you deliver otayo oda nko gukora ki uko kugenda ningo jyo tinyomu nasindiko wa boda nasindike motoka tubitwara za kisoro za taxi zibanzira baha yemerera ningagira tubintwara mu town abakutuma yabakudiringa nitwe umutwara ahakwa kwenda bimuhike koka ntutunde za hahonka. Intusangwa haruguto rukuza kabare wa Gotv hart police station uya 500 meters away kurga police yo muruti wano taho muruti trading center no mukono gwa buryo wano taho muruti trading center bakaba barebere kigambo foundation foods no wahituri. Abalendo bakuleba na mnonga abahinji abalisa customers bawe no bahabura china mnonga akulisa je amatungo gabo enyami ibinyonyi byabo nkenkoko naki kandi kushaka kubinci basika ubahana kasimuka hati challenge emyaka y'inamara zo mu nkoko ndiyo nizo myaka 10 ombyo kurya turyo muri 8 konka ekizibu ninge kitushira kushanga itwe ba farmers one akasente ushaka ka farm nuko kureberaho buri kimwe. Hato sanga abwa magoba gako mu obutamara ukarira ukikarira usanga ryo nogiro nkabe nani tamukirezi ko kakasente reka tucendeze ente hwezi ejo tubi experiencing umangu no wale watwara food age iyo wagishara habo kubaka sente kakata kubasa kwikiriza so farmers abengi twine kizibecyo no shanga mu kasete kali te kono meize hard wachendeza mbwene ko rawe roza kufuna nka 90% y'amahuri yo shango ryo muri nkaga ngoko tumushango gwa foundation bene kindi oburofa enyamishwa tuzirebere ngo kutwerebera eze nyamishwa nizirwana kureka ngo za survivinga mu environment ejo akoko waburizo tubituka twaye tubirekura hati kandi kanogezo kugera koko nabagambera ngo cyo kutamuntu cyo kuyamu inkoko nogenda ureba nkekizu cyo muri samutahi wawe ugira n'ubwobo tukaseze inkoko niziteraga amaguru ninga zabasakura speed yona eyijwire amashagayo ngwero so nkiyo nko muto go kuranga to baza kuri n'urwaza ahabwa sanitation koko jo kusanga no yurukanga ebyo kurya byananka tinyenyenka kora ebyo kurya hatani ngama kumuhingi iwo baza kuringuriza ebyo kurya konkwa oyebwe kiryo mu mbugo wawe nyobiro bunamara uburofa niyo problem ya farm yona ecya kabiri obwikizo etweto kweyagara ya resoni nusanga umuntu afundikire nkoko kandi ragakazi kora zire byoya agama papa go kureba ragakakora ngo yo ne basa no kuzahansi yo mutekore ki akatazukora irenju nityo twazitire kai turiyo tuzijema umuntu atokita no munzo gariko gifundikira akonyonka renkoko zito mukayizuta kuyabiregwa yebundamira hati yo gariko kora ki ugifundikira atesya hati eburwo bwikizo so ni right heat and cleanliness yo ara warwana se bitu bishatu ebyo ente ino boya bwayo embuzi ino boya bwazo no buzakubira bume nabo tubukore byo kuri kuko yo kiruze kiju kitine bwikizo tamoti ndiyo tungire kabitagomba kakana byo biru dena nekide noreba gamasha ganga arabahembeho ngamazigen koko mayagente nugoma hate ryombi ombitos bacteria virus aho zo zitami ziryo mu environment yizikora ki eyizikwenda manufacturing hato yo no yongera no ku manufacturing ingoko nenya negarkana irye kunya obyo bayo guro mubazi to kubasa kutunga
torufuna magoba mu business. Yes. So rwansa oburofa obwikizo na nekyerereza ebe bintu enyamisho zose shara cyaba nkigira ngo shebe kubera yo mu kibunda ekigityo konkito tubyo tukora. Bwebale mnonga hereza enamba yesoma barukureba in case bandi benda kuronda bataza kuronda Fama. Enamba ni 0701 256 000. Ningashi noti musanzu ibiri atano na mukaga aviri na mukaga ananina jene MTN. Bwebale mnonga andi akutereza kire kawe tukabasa kutunga n'umugisha ogu. Twaba tugamba no mwami Julius reka ntambulenze na side murebeje akunuya turi aha foundation foods hano yo muruti wabanozo muruti mtawuni yo muruti aho mukona noza bano rebi apa byabo tindi ku marketing business but mbani nyenda ngo murebe kirya nyecha kale ko wakuboryo ko ryo muri sawe nkoko ryo muri sawe mpunu ryo muri sawe byenyanja ente obe no manya aho kubasa kugura ebyo kurya ebyo murembe twashanga ngo business okugitungamo you must put in something then no ni wotegereze kuyama magobo takaenda ngo lire nkoko uzihe mihuri ya yero buri izoba ekwihuri kongo takajuguriraga nango n'ikikopo cyacacho yo kufa kulete byo ebiwayi huko kayiwaho ningo kaleta cyachunke jetari mukirisa cyona okachereza ekariya konko kashanga hatari munangwa na kantukona akakubasa kubani kombe rwayo no botarukora business konka wakore ebyo kurigirira abakugunko kugambira eba kubani batwabura of course nyencha kale niyo noza kushemererwa omumagoba agora abo oyire omu business yawe omuhingi no muri sa program buli rwa kabiri shayishatu n'ekicweka hano henyini Sky TV kandi Sky TV ntishangwa Star Times benankaga na mnana turi Makrista Road omurembo rwambara kuba kubanenda kutwikira office zitu irizoba ntuza kuhenderaho nibanyeta Edmon principal farmer omuhingi atakwata mwitaka kandi nimbagambira ngo we have to always keep African hopes alive.